Omukazi ogu ow'omutano outurugambaho ni Grace Kebirungi obwahati arukora omurimo gwo kubeija. Ogu omurimo ogu akagutandika mu mwaka gw'2015 nabikira bekiringu abakazi bagenzi be bakabanza kumushekerera. Ogu nagira ngu omurimo ogu gumuhwereire kweyombekera kandi ayongeire no kugwihamu ebintu nyamwingi. Omurimo ogu gwo kubeija akagutandika 2015 kuka kabutandika abakazi bagenzi banje baranda bo barashika barakora kikuka na abasirious nakora kinjenderire kuka no murimo gwangu igura tasa akora fani chemu tokabura kugoba 15 plus so omurimo wagumanyira gwangu ikora yaryo gwangu imunonga kuka necora botagizeshi cyo tamanyirira. Kebirungi Grace nagira ngu omurimo gwo kubeija tugurukwetenga bitabo byingi kandi obwahati nasima ruhanga ahabwo kushanga ngu aine abantu nyamwingi abarukwera kutunga entasya. Tuguretenga ko bashomire munonga oboshomire obatashomire no basa kugukora ka section ya machine nyine y'abakozi bana kandi bashobora wari umukozi aragenda shemererwa wamushashura akashaka garuka agakora nyenca kare wishiminizo muri magizireki abukundire. Kebirungi Grace hati nashaba abakazi bagenzi be kwejumbera omirimo etari yemwe nemwe na mnonga yabanerete entasya kubagira ngo buri mu gweno buri munsi basaba kutariko kubija ninga buryo bwo kubija gweno orare burakogo base kugukora ko ati twena twine mikono abashija bine mikono so twena turabasa kora umurimo gutubasa kuturetere cyo kujya abakazi bagenzi banje kwanje umukazi nyina abana bashaka mutandike kuronda imirimo aho ashange bari kora umurimo gweno oshabo umurimo bane kizimbe bani mu workshop nkomu bani nka oshabo umurimo. Kebirungi Grace nashaba government kucendereza abakazi abarukora imirimo yabo aha mishoro kugira ngo nabo bagire ekibaganyirwamo. Twashaba government ngo tucendereza mishoro akwa intasa yitwe kayingana na yabashije abashije bone batamamani minji no shanga ine ntasoko so kuri cyakira basi twashaba government tucendereza mishoro turebane ko twakiganyirwamo. Ndiamhachi Esau nuwamanya Valence hamwe na Ainamani Habati basimire ne bakora ha workshop ya Kebirungi Grace abantu bagira ngo baganyirwe mu cyango okora no mukazogo. Sima Grace manager witu yanateye workshop etureberiye twakora nisama kagitu twayebisa nshabana n'abandi abakazi barebera ari Grace ndasema na mukama wanje Grace aho kuba akanyiya mu cyaro yandeta mu town yanyegesa machine yenyegire ibintu byinshi yegireho imico mirungi n'ibindi byoro sima madam witu Grace ababosedi mukazi atine shonga kandi atuyambira ariko yambabashija binji nitumwe ntasa mpango munonga. Nora Twenda arkwebembera abakazi muri district ya Kabare nashaba abakazi obutegaya obutosha kandi bejumbire omirimo etari yemwe nemwe kandi tusima government abo kutaho structure ya women councils right from LC1 okika district government promoting njiro mukazi kurugenyima izindi government abakazi sikabasita batamumwete kungaji government ya NRM yebembirwe president Yoweri Museveni ejerizo munonga yagumane ne ndango mukazi nawe agenda mumisho. Mozesi akampurira arukujinanizwa hanshonga z'abakazi n'abashija omurukabare nagira ngo utariho umurumongu oguno gwo mushija ninga oguno gw'abakazi ekikuru n'gw'abantu gukutahiza. Ogu nashaba abashija okushagika abakazi babantu bakora emirimo yabo. Tero muranga abakazi kugira ngo bejumbire munonga omu mirimo eri kubatahiza taro mirimo y'abashija taro mirimo y'abakazi erizoba ntugashaba abakazi bakore ejo mirimo eye abantu bejinsi bayesire ngo ne y'abashija emirimo yo kubija emirimo yo kombeka emirimo yo kora welding emirimo mbwenu ebi itwe nk'abantu bakabara nk'abantu bakigezi bari kweta ngo byabashije. Ekiro cy'abakazi echo mwakogo harurengo rwihangana kija kujaguzibwa hacishayi cya Kololo kandi omutwe gwo mwakogo nogwo kwecumitiriza hakutekaho embera aho abakazi n'abana babishi bari kubasa kwanguhirwa okutunga oburinganiza gasha kwa Cosbat amanya omurikabare ahabwa Tayari West.